دشوا هجرانی ده من دخست تشتكي جتارا ببيجن تشتكي بقاسي إيشازا غروسان مزين بقاسي بجن آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جتارا ببيجن جتا حزدكم ولاتو دماوه خوش و بینر و تماشاوان هیجا دیسا جی برنامه شبه هجرانی دیسا جی هولدانا زفت گرنا آسوی کی جه رنگ جار جارا از بیم هندک آسوی جهه دی بداوی جاری آسوی کی جه رنگ به که ایشه فهمه هنکی دوری هلبستی چندین گریدایی جی برحی هلبستی و دربرینه و آسوین امبیجن نیگاش و خیالی و لیدی ساجی برنامه من ایشه ویا شبه هجرانی دیگل نویسکار و پروردکار کرد هایدار دلجن بخیر هاتی سرسرا سرچاوا بخیر یادابی چاوت سام تساختر او ایجامگو پروردکار ولو راستیا بله دورده براستی پرسی مجی ایم بخواه وك طاقة كس هر وصاب برسين قلك خلقان هر جيبر فرهترشي برسين جواتي بتايبة تيجي إيرو كولوروج آواي كردستاني أزمونو تجربية كنه يا پروردي دست بيدك دورده حتاني كيجان رادي أمبيجن سركفتي بشاشتين خو بلاوازين خو ليه پروسسک نو دیجیانا کرداده ایدی تیچسواندن هیمبونا زمانی دایک دورده ام بخواه حوجداری گلک آلاوانن گلک بیرو بوچونانن حتی نیکو ام ببیجن اف قناخ تکوستر ببه سراستر ببه و رهی خوشی برفرهتر و بیتر داچکین برسا یکمین یام تخست بشتی ازمونا او قصصال جي پرورده و ماموستتیا ام ببیجن زمین هگر ام بین برسا پرورده ده وقت برسا یکمین امورو ببیجن و جبوی که ام بکار بن درباسی هندر ببن پرورده فاکتورین وی یعنی جی هوکرین وی ین بنگهین چنه یعنی وقتا که آنا امتینو بحثا پرورده یدکن دی پروردهی ده گلک تشتهن بشاگرتین خو ماموستین خو بالاوین خو تکنولوژیا خو به ایجام بیش دک مثلا سوسیولوژی و پسیکولوژی و درون ناسی و دبش هم تشتی برد او هو کرین بنگهین چند وی مسئله دوار پرورده ده اف بیا مجی برسک سرکیه و از گلک سپاس کم كنت دفرت عمك از بیرو باوری خو بیجم دوی واریده بله وقت جناب وش باسكر گلک فاکتور هن اكو باندور لانجام پرورده دکن ناكو ام جاوه دست بی بکن ام بحثا پرورده دکن ها پرورده چیه براستی نا پرورده لگور آرمانجه که با آوائه که پلان و پروگرام گوهرتنا مرووانه لگور آرمانجه کی نها جبوک تو بگی وی آرمانجه بری هندک تشت بیوست اری جوان یه هری گرینگ لگور بیرو باوریا من و تجربه و سرپیاتی منی 47 سالان یه ماموستتیه ماموسته يعني فاكتور يكمين هري جرينجا كنت بحسب ماموستي كي دبستانك باش بكي بحسب ماموستين باش بكي تيوي معني كنت بحسب ماموستي باش تكي دوي دبستاني دا او باش هري تو بحسب پروردهك باش تكي بكي كنت بكي تيوي معني كنت بحسب ماموستين باش تكي ايجار ماموستين باش چنه يعني ام بيجن فاکتوری وی چیه یعنی دیجی کی جا ماموستهی بیجن ماموستهی باش بری هر تشتی
مامۆستەیە کو دەرسا خۆ دزانە یعنی وێ دەرساکە ددە وێ بەشێ وێ بابەتێ باش دزانە یعنی دەستهڵاتێ هەرێ مامۆستای ماتەماتیکێ باشتانە مامۆستای دەرسا کوردی باشتانە مامۆستای ئەمبێژی دیرۆکێ تاریخێ باشتانە ئەو یەک فاکتۆری مامۆستای باشیە دوویەم ئەمبێ شەرتێ باشیە دوویەم مامۆستە دووارێ جڤاکیدە یعنی پەیوەندی خۆی دەردۆرێدە سەرکەتیە یعنی کۆمپەتەنسەکە مامۆستە یا جڤاکی هەیە bi şagirtê xwe re peywendiyê xwe baş datîne bi derdor bi hevalê xwe re baş dixebite çira wî xweş e şer nake bi hevalê xwe re gudariya hevalê xwe dike hevalê xwe mamoste dibêjim ji hev di fêr dibin gudariya em bêje dê û bavan dike di derbarê kar û xebata xwe û rewşa şagirtan de dê û bavan agadar dike di warê siyasî de xwedî nirxên demokratîk e yani pluralizmê diparêze yani şagirtê wî yan jî wê dikarin ji malbatên ji partiyê cihê bin dikarin ji olên malbatên olên cihê bin dikarin ji malbatên di warê çandî de cihê bin dikarin di malbatên em bêjin dewlemend bin welatê em bêjin malbatên dewlemend bin şagirtê wan dikarin ji malbatên em bêjin xizan yan jî feqîr bin lê wan şagirtan hemûya wek hev bîne yani ew şexsiya wî yani hezkirina xwe bi awakî wekhevî di nav şagirtê xwe de hemûya de parve bike ne ku yekî û didê û sê û çaran em bêjin ji xwe re hilbijêre ji ber ku ew û malbatê wî şagirtî yan jî wê şagirtê nêzî bîr û bawerî yan dîn û olê wîne yani ev nirxên em bêje yê mamoste nirxên demokratîkên ku mamoste yani bi van nirxa bandora xwe şagirta dike wisa divêt bi wan nirxan bike ku şagirt wî mamosteyî yan wê mamosteyê wek mamosteyê xwe bibîne yani şagirt bibîne yani fêm bike ku na ev şagirt ji min hez nake ji bo ku ez dînê min yan jî mezhebê min newekîviye bîr û baweriyên dê û bavê min nevekîwîne îja şagirt mamoste ecêb dişopînin yani li tiştekî biçûk fêm dikin yani şagird ev mamoste divê va ferqiya neke navbera evê xwe yani kembînî ser hev yek divê xwedî kompetensa civakî be di do karek dike yani beşake dersê dide divê wîya baş fêm bike cudahiyê nexna erê sê ê herî girîng divê mamoste me gotiya xwediyên nirxên demokratîk yên navnetebî be jî yani bêtiriyê demokrasiyê vana kîjan çend hebabînî bahev wekêviya jin û mêran wek oğlan siya bîr û bawerî siyasî û nizamçe dibe ev vana ne bes bi dev bêje bi emelê xwe bi pratîka xwe nîşan bide ku ev van nirxan xwedî van nirxane yani ew şagirî dibe vîya fêm bike ev gelek girîng e yani bi kurtî faktorê esasî di perwerdeyê de mamosteye ku welatek şaredariyek gundek bixwaze perwerdeyeke baş em bêjin pêk bîne organize bike divê berê ji mamoste dest pê bike yani mamosteyê xwe baş bigîne baş hilbijêre mamoste û ne her mamoste ne yani ew mamosteyên behs dikin gerek wî bigere wî mamosteyên behs dikin îje wî mamosteyî yan wê mamosteyî divê hilbijêre rast heyder ew mamoste çawa çê dibe pirsgirêk dûr deyî ew jî bi perwerdeyê çê dibe ew jî bi perwerdeyê çê dibe niha bêjin dewletek yan jî welatek dema ku perwerdeya xwe organize dike ji pirsekê dest pê dike ew pir jî ev e gelo ez ê em ê mirovên çawa bigînin yani mirovên ki gava di ew nirxek me behs kirin wê xwedî wan nirxan bin yan jî mirovên ku hema dewlet çi bêje wek wan bikin tifêm kî jî yani em ê mirovên wek leşker wek leşkerên sivîl yan jî mirovên em bêjin şareza
çava şaraza hem jî Kurdek. Hem bi Kurdaya xwe serbilind e, lê hem jî bi ziman û nirx û çandên milletê din serbilind e yani. Hem em bêjin wekeviyê di mala xwe de pêk tîne, hem jî wekeviyê ji bo kesê dî jî dixwaze û ji wan jî dipê yani. Mirovekî wiha, mirovekî xwedî înisiyatîv, mirovekî afirêner, tiştan dafirêne. Wek me got ji bo ala xwe, ji bo welatê xwe, ji bo çanda xwe, ji bo dîroka xwe xebatê dike, bi wan ser bilind e, lê di heman demê de ev tiştek hejmartin yên welatê din re jî rêzgirtiye. Ku em mirovekî wa bigînin Ev nirxê wî ne. erê. Divê mamoste nirxê perwerdeyê aynı wextê de. Divê mamosteyê me jî kesekî ku bikaribe va nirxan li ba zarokan pêş da bibe. Yani ji wan dibe hilbijêrîn yani. Îcar belê. Di wê navberê de. Yani aniha pirsa perwerdeyê jî pirsek berfireh e. Yani gerek bilo em hewl bidin biçekî wilo em bêjin sînorê wê tanktir bikin. Yani ji bo me ez dibêjim ha. Wexta em bên û em bibêjin min behsa Rojava kir ku îro sistêmek rêbazeke perwerdeyiyê li ba me heye. Di wê rêbazê di li gorî bîr û boçûnên te. Ev rêbaz em ji xwe re amade dikin yan jî xelk em bêjin Swêdî İngilîz rêbazên wa sistêmên wa yê perwerdê gelo li gorî xwe da dimezirînin yan jî rêbazek amade heye wek qalibekî herkes jê werdigire û li gorî em bêjin erf û adet rabûn û nûştin ziman û der û îş li gorî wê em bêjin diguncîne. Tiştekî wisa heye mirov münaqeşe bike. Yani ana perwerdama wê çawa bi amel. Axelkê cihê biya wek axelkê bi. Niha ku kêmasiyeka min hebe ez neçûme Rojava min ew yani şertên perwerdeyê di cî de nedîtine. Lê ez natişek ez bêjim tiştên piçekî gelemperîn e yani. Niha şertên û hoyên her welatî cihê ne. Lê hin tiştî hene navnetewî ne, hevbeşin yani. Li her welatî derbas dibin. Li gor bîr û baweriya min ku ez li Rojava rayedarek bûman, yek ji wan rayedarek bûman min ser perwerdeyê biryar bidana. Minê berê her tiştî analîza şertên welatê xwe bikirana û zimanê xwe bikira. Li gor wa şertan li gor rastiya me ya dîrokî jî li ber çav bigirtana sîstemek bafiranda û ji welatên ku sîstemên wan em bêjin bê münaqeşe pêşketîne jî sûd werbigirtana yani. Yani sûd wergirtin jî heye. Erê duwarê amadekirina müfredatekê de heta duwarê prensîbên perwerdeyê de nirxên perwerdeyên bingehî li hemû welatan hene. Li vê Swêd mesela 6 nirxê wanê perwerdeyê bingehî hene. Ew tiştê gava din hilbijartin hema teqrîben aynî ew têdan e yani. Em bêjin hevkariya navnetewî, demokrasî, em bêjin wekeviya jin û mêran, piştîriya hevûdin mesela. Ev nirxê perwerdeyên. Li gor şertê welatê xwe minê 4-5-6 nirxê wa perwerdeyê amade kirana û piştî wê hemû sîstem ji bername, programê, müfredatê bigire heta pirtûk amadekirinê û em bêjin gihandina mamosteyan, avakirina avahiyan minê li gor van nirxan em bêjin dameziranda jêr da berbijor. Heta beşên dibistanê yani em bêjin pêş dibistan wê çend salî be lîse, zanîge, dibistanê pêşeyî li gor hewcedariya welêt me va çêkirine. Ez ê vîdarê hevalê Rojalatî Rojalatî bêjim. Rojava jî ev tiştana em bêjin fikirî ne. Lê ji bo min pirseke yani ez dixwazim wê sîstemê bibînim yani çi waye. Lê mixabin ez cana dibînim
هن لروجاوا باش نزانم اما لباكور از دبینم باشور مچونه دبستانی وان دیتین از دبینم مخابن پر مخابن ام هن جاران او کسین کو ام بیجن سردست من بونه سردست ولات من داگر کرنه ام سیستم وان کپی دکن yani. Mesela li Bakur defret çêbûn hinek bi Pirtûkatên amade kirin. Lê min dît ku li hin ciyan di hin kursan da Pirtûkê de qebûl nakin, besê xwe bikartînin. Yani ew tek tîp Pirtûk ev ne helwesta perwerdeyeka demokratîk e yani. Di welatên demokratîk de, di welatên em bêjin pêşketî de yek ji wan bi Swêdê. Pirrenk. Herê. Ez mesela li perwerda Swêdê gelek serbilindim bi rastî. Gelekî kêmasî xwanekî em bêjî lê li gor nirxê xwe û gor sîstem hemû sîstemeke demokratîk e. Mesela tu Ahmed Hüseynî ku tu li dibistanekê mamoste bî mahfete heye ki tu kije kitap bixwazî tu wê kitabê hilbijêrî. Tu yê matematikê bê, yê fizîkê bê, yê ziman bê, yê evê bî. Dewlet li ser te nikare pirtûkeke ferz bike lê. Lê pirtûk li gor wan nirxê gava de me helbijartin li gor wan nirxan beze. Tu fêm kî çi dibêjim? Li Tirkiye ne waye ma? Dewlet Pirtûka amade dike û dibistan mecbûr û wan bi kar bînin. Çiye de wan Pirtûka da çi heye? Pirtûka matematikê medîtiye yani di Pirtûka matematikê de di rûpela pêşiyê yan duyem de maşa wana netewê heye. Sonda wana ji bo girêdayiya Tirkiye heye. Resmê Atatürk heye. Ala erê ala em bêjin Tirkiye di kitêba matematikê di rûpelên ew sê çar rûpelên pêşiyê de zanî. Îjar ev مخابن ایمجی جارنان لوانتشتان ام بیجن واتشتان بکارتینن دوی تسیری دمه باندور دمه لروجاوا من پرتوگ ندیتینه از دوی دخوازم ببینیم براستی گوتش دیواد فکر دبی نکن دورو دریج دویت بفکری اف زاروکی کلیبرد چند دبستانه نه زاروکی رخستنه کنه نه زاروکی مذهبکینه نه زاروکی اولکینه زاروکی که بیرو باوریا وان دایکو باوی وان کانی جهجیبن مذهبی وان کانی جهجیبن دبی دما که تو پرورده ولاته کی برچاوار درباس به هر دوا هموات برچاو بگیری تجبوی ولاتی آماده بکی پرتوکو دبستان و سیستمی نکجبو رخصتنه کی اب گله گرینگ زانی وصل نبه فرق ما و بحثیاتونه يعني فرق ما کمالیستان و تنبه يعني دوی یعنی دوی نابری دشخواهم ببیجن سری 4-5 سالا مثلا پرورده‌یا کردی لروجاوا یعنی لگوری کسین چعبدیر کسین کو ام ببیجن لیکولین اندکن وصا بیرو بوچونه کی که سال پی سالی باشتر دوی سال پی سالی آسوین تیگشتنا مثلا پرورده برفرهتر دوی سال پی سالی هندک تشتین بیجن کرن دین موخل کرن و بما بس تاكو بكاربن مثلا ريبازك تكوس و هاي وان جوان تجربين دي ترجي هبه حتى راديه كيف فين بكن كار سويدي برورده شاوي لانجلترا شاوي المانيا شاوي و تشتي كو دجال ام بيجن روج افا جنجاوبه وك خلكو نتوا وام بيجن اول بكاربن سودي جي ود بكن برباش بي دي ساجي چندین ام بکاربن ازمونین وصا جهه رنگ جی پیشکش بکن او قاسی امی بخوشی حتی دوان برنامه دیجی امی سوده جی ور بکن یعنی بتایبتی اگر ما مصلحه بن المجهوداری کن پروردگار هبن المجهوداری بکن و پرباش به تگو چند سال 30 و چند سال 47 سال مثلا ما مستتی که 35 سال سوئدی 35 سال سوئدی یعنی بیشن او نفشي وي كل سويدج مثلا نيك ودون قال لكن هل يجي بيرو بوشونك خوي دوي شارشويد لفر يعني برسكو ساجي هي كا قالوا ما بحث ما مستياكر وان بيجن جرك شوابن وفاكتور وهويا هذه بنجهين دي مثلا پرورديده وما بحث شي كير انه هركس يعني اري سيستمين جهيرانج هنا هندك خالين هف بشهنه دي مثلا ريبازين پرورديده للغوري هل وراتك يدكار هنك تشبين جوهرتن لفر برسا تكنولوجياي اف دنيا كو هنكي بچوكويه باندورين روجانه يندان وستندني دور دمرو چاوت كارن ببيجن هنك تايبت مندين خو وقت بيجي مسألة خلاصك رزقار بك بچسبين وان بپاريز بكيماني وبتايبتيجي يعني وقت اقام بين ومناقشه بكن يعني ايه ماجي ملتك يجي بندستيه هاتيه في قناخي نعم بيجن تجربه ما يصد صالانه هي
نهاد وی مسئله دوی قاده ده دو تشتنه جوان یک اف پیشکتنا تکنولوژی راگهاندنی گلک دفرت نو یعنی امکان نو درخستنه هوله ایجار دور ده از دبینیم یعنی گلک کردی بکارتینن کردی دنفسینن اللي مخابن برنامج زاروكان قالك كيمن يعني دبي والده قالك كيمن ابيك زاروكان تشيكن قالك كيمن زين كان سال بري ابك اب الفابيه كردي تشيكر جويز ترجي تشي نبو يعني تشي نبو دفلت مجبو قصبون اف امكان قالك باش درخصنا ورتي يعني امكان خوندنا روزنامه هن روزانه ده عيني ثانيه ده تو پیام خودگینی که بخوازی لی پروبلم دور ده دبی کرد خودی هشمندیه که بین که کردی بکار بینن دور ده کردی بکار بین اف یک اف عالی کی مسئله بله عالی دن قرنکی نو هیه ام بیجند که اوروپا بنگه باس بگرن قرنی ام بیجند سیسیانه ام بیجند زاروکن مه توا که میشه کنکرت بر بچافم سر بپیون اف زاروکانان همو همه خودی آیپدن آنجی خودی تلفن باقلن همو همه لیستی که دنیای دش با زاروکا هنه بکیج زمانی بین دزانن پی لیستنه اف زاروک شب و رو وینه چه کرنه ده پیش دبستانی ده چه کرنه حتی اتنه دبستانی چه کرنه نه وقتا اف ماموسته دست به اف زاروک ببونه دست به دبستانه دکن سویدی دبی دجاتیه که چاندی لورد نابره وان و ماموسته ده چه دبه یعنی سویدی دبی کلتور کروک چوا چه دبه جبر که اف زاروک دمک دست به دبستانه دکه گله که وان تیپان دزانن گله که وان ام بیجی تو چه قاز بکی به هزارن وینه چه کرنه یعنی ایجا تو دمک چه ماموسته هین در روشا خویا 20 سالی برده یعنی زاروک دست به ادبه جل وینه کی چیکه زاروک جهاز دبه سبتری دیسا وینه چیکه روزا پشتی وی استرانه کی بیجه یعنی استرانه کی فیل yani اوج بیرد که گهنک تشتاد زانه اوج بیرد که اف زاروک گلک زیرکن عجیب زیرکن یعنی هر تشتی دزانن yani هر تشتی لگور سالی خویا yani لگور سالی خویا تشتکی نزانن گلک یمن او ماموستاجی د شوپینن او ماموستا چاوا دکه چاوا رودنه چاوا رادبه چاوا بواره دانوستاندنی داتینه hayvan her tişti he nevi men hen limani dibêjin yani dibêjin û va tiştane ew ji me re dibêjin yani di wir de jî mamosteyê me li seranserê Kurdistanê yên Ewropayê jî divê xwe li gor wê nû bikin yani mixabin mamoste heye ku hîn nizane meyla xwe veke yani نزانه میل خو وک بخوینه وی نفشیر دانستن اری او بوی نفشیر دانستاندن دمک دینه دبی بفکره یعنی اف زاروک به کیف خوشی ناچین و درسه یعنی دبی ماموسته وک یعنی نه بکی پاشیل سر بپیونده نه یک فاکتورک جیه مروفام ام بیژن د پرورده کی د پیش دخه دانستاندن و علاقه مروفانه یعنی ماموسته و شاگردان دمک یا اویا قاده همو قاده جیانه ده وای د پرورده ده هینگرینگتره نه از تو که ام بخوره لسر شکی مناقشه کی بکن که دانستاندن می بره به هفره باش نبلم چک نکن سری ام افد گدار نکن یعنی یعنی اف راستیه که درونیه مروفانه لو ما دبی شاگرد و ماموسته علاقه وان پیوندی وان به هفره ام بیشن باش بن به هفره صمیمی بن او علاقه و پیوندی لسر حس کردن و حرمت به آوا کردن وقتی که تی آوا کردن شاگرد فیر دبه بوی درسی و تیگریدان د شخص ماموسته خود ام بیش کردی دبینه کردستان دبینه وی جواکا خود دبینه ای دما کو اف پیوندی نباش بن yani ev de bav cana mecbur dikin cari için hacata dibine u nahçe u nizaç. Beli. De persa amadekrina pertukand materyalанд. Yani evci persa per gering. Ver tiştek li berdest hey meroji perwerde dib. Yani jder ve u mamusteji xod spere rebazeke navarokeke tiştek li berdest wi ji gerek icabui away gitego bighine
شیرین بکه و پیوندی آوا بکه دور ده تشتکی وسا آماده هی مثلا مرو ببیجی جوی از متریالی پرورده آماده بکم از و کرد بیجم و تجی وقت سویدی تذکار ببیجه لی دنابین همه و تده تجی هوازی هی تجی دایی هی انا دا آماده کرنا متریال آنده و برهمانده زمانی منو تنه یکی تسویدیت پیو از کردیت پیو روشامه پسیکولوژیامه خرجرامه خونامه برینین می دیروکامه بگشتی دور ده هنک تشت هنم ببیجن که ایرو لسویدی متریالین کتین آماده کرنو لی ام ببیجن لی هولندای دکارن شبدو جهه بن حتان اراده یکی دیگل وان تشتی هفبش ین مروانه ادی جیتی هیه چاوا هیه نها قبل ما بحث كر برتوكجي لجور نرخي او برورده كمريا دستي شانكنا لجور وامن اوجي ما مستنى بفاكتورك فاكتورك يجي جرينجا فاكتورك جري جرينجا نها سر برورده الست تشتكي و يعني قال لك اللي كلناش بشتراست كنا قد ست شتابيجم اساس د برورده ام بيجن بولين سي تشارو بربجور چارو بر بجور حتی لور ماموسته خودی تجربه ماموسته کمپتنس بلند بور پر خواب ماتریال گری ناده یعنی ماتریال خواب شاگرد خورا بخواد آفرینه دکانه پرتوکه که احمد حسینی بینه هلبسی که بخونه بری درس خو هلبس خو دخونه و سروي هلبسي اناليزه كده كه اقوى يعني نحو جاك وي دب كتابك درسي ده ببينه روزنامه كي روزانه نوچه كي روزانه تينه لسروي ام بيج دي بيفه دوي نوچه ده كانت تشتكي اساسيه به تشكيل جريدا اري دي كانت تشتكي دي كان لسر جينجه به دي كان لسر وكافيا جنو ميران به دي كان لسر ناقيا بيجن چاندي برتون زچبه وان وي ام بيل سروي كورد بدك لي مخابن ملتني وكما كو تجربه واني پرورده زدنينه ماموسته ما گل کی وان د بستانه که ماموستتی ده نخواندنه جبو وان پرتوک درسی گل گرینگترن دبی باش به آماده کرن که او پرتوک هم جبو شاگردان ریبر بن هم جبو ماموسته ریبر بن وا نها ام بیج کتوی کتاب کرم خو بدی من و کتاب اجاش تر بیجم یکی جو اما یکی جو بده نها مثلا اف دکاره پرتوک که سویدی بشی اف دکاره پرتوک که سویدی به لی دفردا مثلا ام بنر دوی پرتوک ده چه ام بس ویا بنر مثلا بیج دبستان و لفر ام بیجن لسر دبستان فقط لسر دبستان چیه چننه علاوه که دبستان دتیم بکارانی همو بکردی و ام بیجن پاش دبستان ولات ما و ولات دنیک زاروگ دی دجین برهف اون زاد شد چه افه بیرانین ما همو بیرانی ج کردستان نه همو بیرانی ج کردی ده کتابه که سویدی بونه و ابویل ج سویدی بونه جیوان هی اری ام بیجن یاد تما کرده كردستان مثلا وقت تما كردستان اواز بو سنه هفتو ام بيج النهيه ام بيج كردستان زمان كردي ميوانداري موسيقى كردي محفل زاروكان او نزا گلك تشتدن هن جشن و روزن تايبتي ي كردان نوروز بغير حتى جشن الدين باشه اوين و اوينداري از باورم دي پرتوگه كردي درسي ده جارا پیشي د وی پرتوگه ده برسا اوین و اوینداری حتی نویسین و گلک نوولا هی از جوی بیجم چما پاشی ام بیجی چیروک اف چیروک ام بیجی کردینه و ام حاطن نویسیم نها کیم زیاده د کتابن درسی ی سویدی ی آلمانا ی امریکا ی ترکان زاچن زاچ اف تشتانا هنه لنک کردینه تفهم کی چیه یعنی وقت ناف هنه نه ین کردینه لی بیرو باوریا من پرتوگن کردیجی دوی پیشته چونا دنیای جواکی تکنیکی لبرچا بگیرتن جارا پیشی دوام پرتوکان و هر سه پرتوگی می سال آماده کردن ما بحثا تکنولوژی راگاندنی کرد بحثا تکنولوژی راگاندنی
و تکنولوژیا راگاندنی ام بیشن اینترنت جبوچ تیم بکارانین دوی مری چواب کار بینه او هر وها جارا پیشی وقت مقابل بحث کر مجیدا نوولین لسر اوینداریه مخابن دو کرمانجی ده نوولین جبو زاروک 14 15 16 سالی ین سر اوینداری زاروک و سالان ده جغل هف حز دکن ام بیشن شهب بو هفده بالکیشن یعنی کروکچ مخابن تنبون ما چند حب شاگرد من نفسين ما بواندان نفساندن و چند حبش مش سويدين ورقراندن مخابن يعني نا همواتن سروي از خوازم پارانتز كدم بكم ابيام چند کنفرانسان دل ولید جيگوت هل برجاره كده دبينم رومانك كو زاروكن شاگرد نمي 15 16 17 18 سالي بخوينن لسر اوینداریه به و برای ده عینی وقتی ده امیجی کچاند و کلتور و چاند و امیجن دیروکا کرجیه به لی اساس تما اوینداری به تنه گرمانجی ده تنه مجبور مزنا هی یا مزن جواره ولات دو برکی تخونه لیش بو اما تنه اف دوی ام همو سر بفکر انت فهمت کی دوی یعنی مثلا پرویده و ماتریال تا گوت اف پروبلما های یعنی یا اوجی او پرسر دی ترشی به ویف گریدایی یعنی او کسی که آماده دکه مجارن و متریالی او چاوا ایجاد دکاری بریاری بده که او جبو بولا چاری او جبو بولا هفتی مثلا دا بشکرنا تمنو شێوازی خیتابکردنا وی تەمەنی ئەوژی تەکنیکە خۆهەیە یان ئەما شغلی خاڵ و خوارزی تو زانی ئەو چی ئەحمەدێمە ئەو مەسەلە نایەک بەرنامە دەرسێ هەیە هەر دەرسان هەیە لە هەر وەلاتی مەسەلا دەبێژە سنفا یەکێ وێ ڤانتشتان بخونە باش و هدف درسه هست دبیجه د ماتماتیکی د زمان ده و بگی وی آستی. اجا توجی و دما که به ماتریال خو آماده دکی تل گور وی برنامه آماده دکی. اف یک. اف جبو ولاته کی نورمال جبو پرورده کی نورماله. لی ایمه از بیشم. شاگرد روجاواتی. لی شاگرد هی که لگور عمر خو لگور تمن خو آستا پولا حشته ده لی 2 سال چویه دبستانی. فهم کی چی بیشم؟ لی شاگرد ج باکورتی لگور تمن خو د آستا لیسه ده کرمانجی قط نخوندیه. فهم کی چی بیشم؟ دوردا استاتیا ماموسته دکه و دوریه یعنی. ماموسته دبی لگور آستا وی شاگرتی یعنی وی شاگرتی دبی ماتریال خو ببینه و آماده که. د پداگوژی ده ریبازه که تیگشتنه که د پداگوژی ده گله گرینگه د پداگوژی مدرن ده. دبیجه که شاگرد یعنی خوندکار ده چه آسته دایه دوید تلور شاگرد پیشوازی بکی و جوی آسته بگری و بر به پیش ببی یعنی. تفهمت کی چی بشیم؟ یعنی شاگرد تک دکانه لگور تمنی خواه ده پولا حشته دابه لگور زان بونا خواه بشکی ام بیجی کردی بیجی کنکرت دکاره ده آستا صنفا یکی دابه دوید حرفان فعلی بکی. تفهم کی چی؟ ویچه تیوه گرینی یا نه تیوی و نگری تی لور پیشکی دوار جواکی دا دوار رابور رونشتنه دا ده آستا تدهش خواه او ما مستوی یاد اری او دوید شاگرد لور بگی دکانه ده ماتماتیکی ده جوابها لگور دكان السبب جه بني يعني نها مثلا شاگرد جمرتين فراتين دمتين اوروبا ل روجافات يمج حيش ما لتركيا مايا يا سالك مايا هاتي چند مايا چند سال بلغاريا مايا الولايات المتحده مايا حتى گيشتي سويسرا 4 ساعت شونه الجهر زماني چاريك زمان هي بويه يعني حتى تيفرا نه زماني خو باش زانه و نه جو زمانات زانه و صفر دست بيدك تفهم كي اجا شاگرد و دمك ام ددن خواندن
نه بس باشا کردی ده ده باشا دن باشنده ده جی ماتماتیک کنه به ماتماتیک تمیزه کی ده گور کمان خو ام بیجن ده آستا حشته ده لیل گور آستا خو ماتماتیک ده آستا صنف سیاده ما مست مجبور جوور بگره وی شاگردی بر به پیش ببه و جبو صنف ام بیج تایبت چی دکن کو سانه به لگور امثال خو یعنی لگور اوی که عین سالا ده تف عین صنفه او دبستان جيرا دبا وكيش كان جاي يعني نخوش يعني هر روجا بيجي شاگرد دي تشتان بكن وبزانو واز نزانم او نزانم نخوش وجبو مثلا يكي ام بين شارزات تربه جي تمني خوش وجبولا خوش صنفا خو او چاود به ام بيجن او بخو بولا چاري لي استاوي ومجيوي وحركتاوي مثلا درسيدو افراندني د استك بلنتر دي او چاود به دكاري واببه دكاري واببه ايجار ماموستا دبي ويج وي مسألة جي لبرچاف بگره ماتريال خو و درس خو جبو وي ان وي شاگرت لگورو اماده بك دبي لور رانه وستينه يعني لور دبي سلسله رانه وستينه مگوت يا مگفت شگور يعني ريبازك pedagojik يا ام بيجن بگلك ليكولينان هاتيه پشتراستكرن هي اصل كوي استا شاگرد دبي لور پیشوازی بك شاگرد يعني او دبيت جوور بگري و بر پیش بخيني شاگرد دوار زمان دا دوار جوايد دگل گواران لي شاگرد مي روجاواز بيجم شاگرد مي روجاوان اكتن گلك وان هنا لسويدي شاگرد منن ما دانا خوندن گلك وان كردي گلك باش زانن بويجان بايديومان بگلك يعني هنك تشتان دبيجن دمك وا كردي ده خفن جيران دزانن نفران دزانن يعني بليك جواك كردي اخي فاتنه او دزانن لي امج هنك وانك وگلك كيم باندور عربي سروان بويه او نك حلب مال دردور حلب يعطينا النت ده اللي ينكو ام بيجن اساس كردستان يعطينا اونا وانا دواري كردي گلك بيشكتينه گلك وان خوندنه جي جمرة دبيش ما أصلا يكون خندية ديا خندية وقلق ساق بفريقة أري دي برسك دي تري سريع مدي خازم مش بير بكم ليش بير ناكم لجوري أم بيجن سويدي و پرورديا أم بيجن شاگرتين بيانيانو جبو أزوار محفتي ساعتك بو تشتكي وصابو زماني خوده اوين که ماموستن چاواد هاتن پرورده کرن مثلا ماموستین کردی چه پرورده دیدن یعنی بحث سویدی نه کردستانی از فهمتكم ماموستای که چاوا بون ماموستین کردی بله نازن چه السويد از بري بحث سيستم تعيين كرنا ماموستان بيجم السويد هر دبستان ماموستای خو بخود گره بخود كاري يعني نه ولايات نه بلديه نه دبستان بخود گره إيلانه كده دبيج مرة ماموستيكي يعني ماموستيكا خدي كو فان شرطان به بيبسته أو كسي كو لي شغل اللي إيلانه دنيرن مراجعة تكن دنافوان دا ينكو أمبيجن شادا خويا ماموستي هي بري وان دقرن إيك تنا بنجي دنيري شخواندية لغوروي اللي يعني ناف أمش ده كسم راجعت كريه ينكو شرطي واني هري باشن نافوان دا يكي دنخينن اللي ين كرد بري لفر دبستان بلندا باشا ماموستي كردية بو لور داتن ام بيجن مزون دبون او داتن تاين كرن پاشي ين كل ولاتي خو خواندبن يعني ماموستي خوندبه بزمانكي چه زماني ببرا زمانكي دن اري خوندبه ايجار وانا تي درسا كردي دد اري دجربينن ام بيجن بري سالا كونيبو نها تيغو هرتن دجربينن وان دكن ماموستا پشتی دمکی و بلگه ملگه خو حمود شینن سازیا ناف اوه ناف زانیگه های نافندی سازیا زانیگه بلگه ملگه خو حمود شین ورا اونا دنرخینن شاده ماموستی دنوا ماموستي كرديش دكن لهنك جانا نه كردي خواندنه نه تشكي خواندنه كسي نبينن اما كي بيبين وياك كلمه ها واجا حوجدارية أري كده حوجدارية دواري ام بيجن يعني او جواتا ماموستين كردي السويدي بقشتي
دواري بشتي بيجن صالك ودهو بازده وبيست يعني صالي حشتي فردز باورم تشتكي وصادس بيكري يام بشتي حشتي اساس اف پرورده زمان زکماکی هفتو پنجا ورده هیا يعني كردي لي يا كردي بشتي وي داس بيكريه يعني هفتو حيشتوا اللي بشتي حيشتي راس داس بيكريه يعني ام بيجن دوارك يده خباطه اشخو مثلا سويدجي خلق حوجداري كارن وإيش بكن صديق كاري ما مستي بدس كم ما دجي برد وبصالات دريج بك حتى هر ام بيجن تقاعدي دورده بشتي ام بيجن في ازمون وفي تجربه وام بيجن اگر يعني نروجانه بيجي لي ام دكارن بيجن يعني بو اركك بو كارمندك بو وظيفيك روجانه بي مجول دبه دفرد برسام تخصص بكم حتى كيجان رادي او بيجن قاده وان ما مستين كردي برتوك خانيا كردي يا زاروكان دول منت كرنه باش داربونه او ازمونا خو ورگراندن برتوكو ام بيجن درفتين وصاجبو خوندني ودرس دايني يعني جبر برهميت البردستن خوازم از خوازم بيجن تو زاني چيه اما مستجي و كاتيجوري دن كاتيجوري دن ما مستين گلك چالاكنه هندك چالاكنه پرهندك چالاكنه ونه چالاكنه يعني اف نورماله دكتور جوانه مهندس جوانه ما مستجي جوانه يعني ايه مجي ما مستمع وانه يعني ما مستمع هنا دخوا هر روز دخوازن فير ببن خو پیش بخن شاگردی خوش پیش بخن اف دفرت لسوید هنه يعني لسوید مصرفه کجبو گیاندنا ماموسته کی یا ماموسته کی 6 سالان تکرین 6 سالان 5 سالان دخونه دبن ماموسته 5 سالان کیماسی ایجاد دمک دست به کار دکن جوی مصرف زیاده تر دکن که در ناف کار دا خو پیش بخن يعني بسمينران بقرسيندن وبقلك تشتانساني إجا كتو بخوازي خو بيش بخي ده هر واردة ما ده هر واردة دواري كاري خوا ده كاري خوي ما مستطيع ده درفت هي أري أو دفرتنا هنا يعني إيه ناف نتوي هنا إيه سويدي هنا إيجار مثلا من بخوا عزي خو بيجم روجك من دست بما مستطيع كير حشتو چار بو للسويد طبق حشتو چاران بو هر پرتوکا که سویدی که من درسی مدی من والی مزدکر اویات شوا دکانه به کردی را بموجبه. جهده. آری هر ماموستکی که مدی درس سویدی یا انگلیس درسی که ده اویات شوا دبه هم درس کردی کانه شوا بکن. اویا مگله کنفرانس گله جیده بحث کریه. که مرد بخوازه دبه پیشکتن هیا گله کفالانه گله پرتوک نویسینه. مثلا گلک وشانخانه ام بیجن آپک دوزانی آپک گلک پرتوکین زاروکان ام بیجن چاپ کرن هن وشانخانه دیجی چاپ کرن ایرو از هاتم برک از ورم من پی پی گوره درج مذکر ده سال 82 دیان دا وشانخانه چاندا کردی چاپ کردی 82 دیان دا کمکی وی به دست چی کرنه یعنی کامپیوتر تنه تفهم کی چی یعنی کمکی ای او به دست هاتنه چی کرن یعنی كتابي أري بدستاني تونبو يعني حشتي دو بس عويدكم قال لك ما مستان دجي قال لك كتاب شيء هنا إيك شيء كنا هنا اللي هنكي وان باشن هنكي وان هندك باشن هنكي وان يعني نورمال اف ما مستش خرب بخوا هل بجيره يعني از درس دم البيتو عندنا ودواري امبيجن تكنولوجيا يده وانترنت ودار ويش دورد شوا يقولوا دريتي بزافا امبيجن زماني كردي جبوي شاگردان جبوي فيربوني جبوي ويتشروكي يا تكنولوجيا شيء نها مسألة تشوا بكارتيني بي تكنولوجيا نه تدخوازي وي بيجي نها السويد بهتر د سنفين لين جيان سنفا يكي بولا يكي شندا لين جيان چارا شندا فلان همو شاگرد یا کامپیوتر یا آیپد وان هنه همو شاگرد هنه يعني نه مثلا از درس بدم شاگرد لیسه از بیجم لسر احمد حسینی دوی هون لیکولینه که بکن ام چه پرسان به هفره آمده دکن او دوی تو ویا بنفسینی بینن
اویا چی بکارتینه کامپیوتر خو بکارتینه اینترنت بکارتینه آیپد خو بکارتینه دنویسینه و فلان لی از وقت ما مست چه بجم اد بجم اری او تشتی کن اینترنت برفکن اد از دمک بخونو بک ما مست زانو باش اینترنت برف کریه یا تشتی کی خوازا یعنی اونیکس ویدی جراد بجن تفهم که چه بجن ای بجم چا بکن اد بجن هر پیج کردم بپرسن احمد حسینی جبوت کیه چیه و چوایه برا اوش ترا بجن دیتنا وان و شغل تو تشتكي دافريني تبغى دافريني انك تجي بس الانترنت كوبي اكوتيني مثلا واي يعني هذا بيجي مثلا ليكون كي بكن للسر عادة كردان ين ميفانداري كرد ميفانا شوا بيشوازي دكن كيجا روجان دكن ميفانداري كيجا خوارنا تشي دكن رزاتش هذا بيجي كنت شيء هون الانترنت بعرف كان ازانم تشي اللي هر جدي وبابي خو بيرسن يا كرد كده بيرسن كان وينا بخمنين اد زانم كو زانياريه كافرانديه وتشكريه وفاكتا بعرف كريه او جوي فاكتا يجي وبخوا شروفين خو نفسينا او دبا ايوا يعني ابنا حمو جبوك تشيكن بري بدستكن ها بإنترنت دكن بكمبيوتر دكن يعني بتكنولوجيا راغاندن دكن ليه قالك جرينجا كود انترنت تابين نهال قالك مناقشه سيرفيستين كده تليفون بيتر تليفون زاروك درسان دا مجولن قالك بالتليفون افا مجولن بي درسي بتشتد مجولن هناك ما مستهنا نال السويد وقالك مناقشه شيء ولا نها ما مستجوان دقرن شاگرد گله وان تلفن خود داتینن پشتی درسی دگرن لدور دا پروبلم که شاگرد نام بیشن جپیوان دگرن جتشتان دگرن تیگینان دگرن تلفن خود اینترنت تلفن ده اوه لی يعني هنك شاگرد بزانه بوم کارتینه هنك شاگرد نافخاز وصل اری او پروبلم هیه لی دیساجی هبونا تکنولوژی راگاندنی تشکی گلک باشه لگور بیرو باوریم آوا کی مقاومت اشتراکات اشتراک بس کری عینی والله جبو میجی پرک خوش بو از شخو سپاسیاتت کم در فدامه و متجی کی دور جانی دیساجی نخمش بو زمانی کردی ما و دست بکریو خستی مثلا دیشه مجیتنه گلکی سپاس ماموسته و پروردگار کرد هایدر دلجن بركي خوش بو ميفانتياته اجي قالك سباس كم زود افدا معزوبانه كيف خوشم قالك كيف قالك سباس بهيا قالك جاري ديجي مهدود بين امكار بن مصادر دو كل اخو بيرو بوچونين خو رامانين خو تجربه اخو ياش قشي يقرين كتريجي تجربه قالك سباس امكار همجي خور وهمجي بلكي كان ما وصانا روجاواج المقداريتكن دوي چارچويا پروردي بكارم سوديه ور بگرنو بكار وي اسو يجي برفرفتر بكن سپاس جوهات ماته قالك سپاس بله بینرو تماشاوان هیجا دویا برنامه دیساجی خاطره کی فرگن هم بناوی خو هم جی بناوی نویسکاری کرد پروردگار حیدر دلجن حتانی برنامه کدنو درفته کدنو بیویا خیر و سلامتیه هون خیر و خوشیه دمینن شف خوش دشوا هجراني ده من دخست تشتكي جتارة ببيجن تشتكي بقاسي إيشا زاغروسان مزين بقاسي بجنا آزادي خوشك بقاسي دل دايكا من گرم بقاسي خوينا شهيدان بيروز بقاسي بارانا سينوران خمگين من دخست جتارة ببيجن جتا حزدكم ولاتو